Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yung amin papagayam, day basa ti Isaya Kapitulo 40, versikulo 28. Diyo kadiam mo, diyo aya na damag, ti apo ti agnanayon a Diyos, pinarswana tintero alubong, pulos adi mabannog wano kumapsot, awan makatukod, iti pampanunutan na. Papagayam, intay dinggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Candia. Nanang, tatang, ni Uncle Tibong, nalabsak eja ikit ti kalsada ang nakaturog. Nagmayat pa'y matngarot ti uurukan na. Ririingak, tapno agawid, ta eja balay na kuman amaturog. Ngam, jak mat mariing. Isa pinanawa kon Da kayo langat ni mapanmangkita, kan mangring kan kuana, tatang. Ay una yun dayjay akasinsin ko. Awan lakat agbarbartag sa dilakom conformity pagididaan na no dinan kabailan. Inukas tarod, nalipatan nan apinakan ti taraken na baboy. Ala, Rika anak. Kaduam ni nanang mo, tain kay pakanan ti tarakan na ababoy. Siya kung ti mapanmangkita ka ni uncle mo. Tani, amang no sumipngat ton, kat di pa'y nakaawid. Wan, tatang. Sige nga rod lakay, si kapay lati makamukan kwa na. Taing kampakanan kan ni Rika, jay baboy at taraken na. Nagdakkel ti baboy at tarakan ni Uncle, nanang. Saan laday ta? Masigog pa'y. Wan nga rod, Rika anak. Kayat mo ka di tagtaraken tayo mat. Wen nanang. Tapno adar aramidak. Apaman amalpas ti klasek. Maayatanak ngamin amang kitkita iti tarakan ni Uncle. Langrunan to siguro into naganakan Ngam. Ay. Iso na laang tasayang mat. Ni, apay ako lam asayang, kat mapakpakan mat, anak ko. Wen nanang. Takasano. Tunggal mabartek ni Uncle. Di nan malagip apakanan. Tasabali matimang pakpakan. Kasano laangan, no awan kayo. Kat naira na nga damat na patagnas asikaswan nyo. Kasanon to'y baboy. Naimbaga bigat yo, Uncle Tonyo. Nay, si kamot ti baong kanakan. Nasapa kamot nga imalatiw dito'y balay. Ni Uncle Met. Kasla di kay pala na iruam. E dinto ta kanayo nak nga umay dito iti nasapa. Ay wain, pudno day ta. Agam, no di nakapainyawid ni Miller abayaw mao. Aging gayta, nakaturog ka pala iti igid ti kalsada. Ha? Kastaya, Uncle. Makitam, di mo pa'y gaya mo kasta tinapasamak. Iswati mo kat maaldawan ka nga umay. Ang mga no di mo pa'y amaw at anora tinangpakan iti taraken mo ababaw. Ha? Unag paiso niya. Ay, malagip ko. Nabarte kak idikalman. Kunak nga idaklabi tainton makariingak. Isuntumot ti panangpakan ko iti taraken ko. Ayam, naimasak met gayam tinaturog. Amo met gayam. Apay nga ijay kaigit ti kalsada naturag. Kasanaw no nagtudaw ket nabasa ka. Nimbaglangin at ada nang yawid ken ka. Bayan nyo, Uncle. Saan to na maulit? Nagdadakkelan dagiti mulam aripulyo bayaw. Mapalinan nga apitan. Wan ngagpaiso insan, sapay nagado. Ay na, nagganas ti agapit, no kastoy. Saan na bali bayaw? Insan. Taayaban kayon to inton panagaapit. Tada kayon to ti tagaapit. Kabayatan ti panaggabyon ko iti bakanti pay apasait amabalin pay amulaan. Isu pay Ay katuna bayaw. Ayaban na kamin tumutlaeng. At tumulong kami ngagmula. Anya, natay ti tarakin ni Tibong ababoy ko na Miller. Wan tatang. Isu ang maladingitan unay ni bayaw. Tasayang matidakal agastos na anang pakpakan. Sapay dandanin aganak. Ayo na yung tigas-gasat na nagtarakain. Sapay kayat ti apok ti dumawat to kumay ti may sabur ya sinton makaanak.
wan nga rod tatang. Isu ama panak ita itiayan na. Ta ikalimit tinatay atarakan na. Kaasimot ni insan. Awan nagmamaayan dagiti rigat na nagtartarakan. Kasanumot ngamin, agraira man ti sakit dagiti baboy dito'y ayan tayo. Wan nga raw, danakaw. Ay nga manyangay nga raw. Kasta talaga. Uncle, sayang mo titarakin nyo ababoy. Sapay dumawat akto kuma iti anak na, inton makaanak. Ay, wan nga raw. Hanggang saan na bali? Tayon agtarakenak to manen. Padawatan kanto. Kanon tupay? Bayam, kaanakan. Inton awanin ti sakit dagiti baboy nga agraira. Agtarakenak to manen. Tapno addan to maited ko kan ka aburyas. Nanang, mapantayo iti garden ni insan tibong. Taintay tumulong nga agapit iti imula na anateng. Nagado ngamin ti maapit, ta naglawat ti nagmulaan na. Kasta ka, day, anak ka. Uwan nanang, uray ni Miller, sumurot tumet, tapno mabibiit. Malaga rod, anak ko. Taisupay ti may tulong tayo kan kuana. Nagmayat nga apitan dagiti inmula ti kaanak kam lakay. Wen bakit? Isu ahos to laon ay tasimurot tamait. Kastamit tin ti apu ko ta. At dakadwayo kininora nga agapit. Dakamimet kini Miller, timang kadwa kinitibaw nga amang dalos ite pasyait. Ako na mabalin pa amulaan na. Ala, irugi tayo nga roda, inti agtrabaho. Miller, anak, kumusta nga iti panang ibiyahe o kadagiti nateng nitibaw? Nasayat mo tatang. Isu na lang. Ta saan mi ana idiskarga adagos. Ta medyo atidog ti pila. Katawan pangi paradaan iti truck. Kasta ka day. Ay kat ni bayaw mo ngay. Ayan na ka day. Apay asaan kayo nagkuyag? Kat nagbati man na ni Jeustor tatang. Taag bitamina kano. Agasan na kano ti bannog na anapan nag-deliver kadagiti natang na. Aw-awisan na nga rod. Saan ako nanapan? Imparadaklatan ti truck ita pagparparkingan na. Ay na, kayat mo asawain. Saan nga rod ang nagawid di tabalay na? Nagpaidagas laeng ken kay di istaur. Wen, tatang. Unay day tabayaw mo. Inton kuan, dinto manin makaaway gapo iti bartek na. Katiltilan to manin pag-iddaan na dita. Nanang, tatang, mabatugan tayon ti balay ni Uncle Tibong. Dayjay man gayam ni Ni, adan samot papanan na. Wen, anak. Mabitla ang takasaritak. Insan, papanam ka de. Domingo ita, intayo pa'y makimisa Sige lang. Inton maminsan to kanyak. Masapak pa yung mapan ni Jegardine. So pa'y timalpas ko at trabaho. Ay na, bayaw. Antayo kidi. Sana balay? Umayda kan tumat tulungan, numalpas ti misa. Wanmat ngamin nga agpaiso insan. Sige lang. Mala. Yan kayo kid din. Tama nga numala daw kayo itimisa. Nay, apay ngay. Kilaat mat nga ingkuyam na. Ay, madin sakit diya. Hanggang sa bagay. Panawin man nga minan ti panagtutudo ita. No pumalpak ta. Imbes a panunutan no niya ti kapula, saan tagreklamo ta? Na. Nem no nagbaligi ta, saan mat nga mo ti pakaramatan na? Di gaya. Hindi maawatan nga kunada. Nay, nitibong deta sumunga da. Payman. Aw, itibong. Papanam, kat nabartak kamay. Na kayo matgaya, Mangkal Tunyaw. Ayo na hindi kasta langam. Papanamon ngay. Uray kalag sala-sala magna. Ay kita gawid ako na iti balay ko, Angkal. Anya, agawid ko nam. Nga magturong kamot iti store. Aya. Ini. Uwin nga kpaisuan niya. Ay, awan mo na talaga. Dahil tantay kong kunak. Nunapan kala ko manakimisa itay bigat.
Di sana day ta nagbarbartak ti inaramid mo. Ang damo tinaramid ko, Uncle. Saan lang nagbartek? Kit noon na panak pwede garden ko itay bigat. Uwan Angam adumat ti panawan nga ipapan mo iti garden. Ayawan no kastamla ka na yaon. Umirot tao ti isasangbay ti bindisyon kan ka. Don't worry, Uncle. Dinto mapasamak dayta. Kanayanak to ba makatsambay ti garden ko. Iso relax lang, Uncle. Ay na, talaga natangkan ti ulo mo tanya. Dahil takot ti dakes nga epekto tinalabas apa naging inom mo iti arak. Di kan mangipangpangag. Asos, awanan. Nagpigsa ti bagyo. Kasano nga tandag iti inulak anatan. No idiritso na mati agtudo iti manungal daw. Sapay nakapigpigsa. Sigurado lakit day nadadalin dagiti mulak. Tok. Ay, mas kita ay. Nay, na kayo magaya minsan. Muna kayo Saan kayong sakit di rimrimor insan? Saan nga Rod? Takasan Naldaw na napigsa ti tudo. Diya ako na pa ni Garden. Ay na, napanikini ta idi kalman. Nalayos ti garden mo insan. Ay kanwan kaya. Anya ka dito kita'y nakasako-sako ija ayan ti pinatakder mo nga abong-abong. Taura ija abanda kat sinirot ti danong. Anya, istak ko nga abuno dagi jay. Ano kasta? Nabasa? Wan, iso nga iso ti umay mi ibagakan ka insan. Nagdakkel pa iti gastos ko kadagi jay. Taginulpi ka ginatang. Nay, papanam nga itibang. Di ka kadimanin mapan makimi sakit Domingo ita. Sige lang, Anggal. Papanak gumatang iti similya. Ibunubon ko man. Tasukatak dagiti dinadal ti bagyo amulak. Ay, daytan ti bagbagakin ka kaanakan. Sige, makamu ka no di ka dumngag. Agbabawi kan daw iti udin Sakbay amapan ko gatangin dagiti gagarak agatangin nga abuno ken similya. Agpag napagnaak man 5-8. Ijay man nabanda ti papanag. Nagdagayam kabarbaro na patakdara pag-iinuman ni Jay banda. Bapanak man. Sa nabali? Kaya apay mati oras. Padasak mamati sumrak di tanga inuman. Awanin ba yaw? Awanin dagiti nagrigrigata? No hindi, nagsaya ti gundaway kanyak. Ngamita, apay mo ito nakastoy. Ne, bayaw. Apay nga kastamot ti ibagbagam. Una, tayo iti ipapan ko kung mapanaggatang iti abuno kan similya. Nanda nakita ka kabarbaroan na ipatakdara pag-iinuman. Kat simrekak. Takunak, mapanak pa ag-relax B8. Sakbay mapanak gumatang kadagiti gagarak. Ngami di agsubliak iti nang iparking ang iti truck. Nalipatag gayam nga inlak. Iswaday jay. Napukaw ti pitaka ka na kay kargaan ti kwartak. Anya? Agraman dagiti ID kan lisensyak. Iti ATM card ka. Agraman cellphone ka. Napukaw. Kahit, anya ti mariknam ita kaanakan. Lumalagip ko. Manipod na pisti ti taraken ko ababoy. Kalpasan lang ti makabulan. Dagiti mulak anat nateng tinadadael. Ita, kastoy manen. Nasaya ata mom dagita napasamakin ka. Katita, awan ka din ti malagip mo sa balay. Di mo ka din malagip day imbagam iday. Nga anya anggail. Kastaw iti imbagam iday. Denggema taulita ek tabareng malagip mao. Kunam iday. No pumalpak ka, imbis a panunutem no anyat gapuna, saan tagreklamo ka? Engam no agbaligi ka, saan met nga amot pakaaramatan na? Kung kunami dinabartag ka. Ay, dakim pagarop. Akas tagayam ti magbagak idi, anggal.
Ngam no ami resign. Daytoy itan, ti pakakitaan apud no dagi dyan ngayon bagak. Gapo tayo di panawan nga agsasaruno ti swertek. Jak pa'y malagip ang nagyaman ak iti namarswa. Kentunggal awisen dak amapan makimisa. Mas napatpatag ti oras kong agtrabaho. Kanti bisok. Ngam iti panagdengag ko iti sasao ti apo. Kat ita takas iti napasamak kanyak. Sa ako lang malagip adakkel gayam ti pagkurkurangak iti Diyos. Nasaya at may tanamiris mo dagita. Di mo inuray mas nadagdag senpay ngam iti dayta a sitwasyaw. Tinaramat na anang palagipken ka. Numaminsan, dagiti paspasama kiti biyag, katwagas tinamarswa amang palagip iti tunggal maysa. Tapno maamiris tayo, dagiti biddot tayo. Ngarod, iti tunggal panggap kan baligi, di tay kumalipatan tinamarswa. Papagayam, di taan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, anay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Lara Ignacio. Iti direksyon, Virgie Baglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Jonah Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.